олохтон күнде беги көрәчүләр бит. Марафон успеха проект ихинен «Женщины, меняющие мир» ден таттылуғар биллер көстер керәң ардар кытта көрсүхи бүтін салгыбыт. Бүгүнү биги ылжыппыт Снежана Варламова. Бәян білгенінер тағылыққа Снежана. Бәян жегергенен, үлен, оғылырун, тұғынан кәпсән ағыла де. Хорошо. Ите күнінен бастықын тұрын керен ардары, керен емраханинен әділіқін бағырамын. Оннан бәйім білгенер тақы мен Варламова Снежана өтік көл олықтағы бұн, бәйім кет оғылақ бұн, многодетный мама бұн, предпринимательская жылынан 2-10 сылттан жарықтыда бұн. Намну, тәнні күндік. Снежана, тән бұл бизнескін қағаңықтан қайда қағылабыққыны, тоғы өлені көрсебіккіні, тоғы арықтар көрсебіккіні, кеме яқа көмі өйбіл бол бұтай, ол тұғынан. Кәлгісті көпсәді қади. Мен 2-10 сылға Сандерзайнске неңе проект хөриямын, фотосалон проект хөриямын хәтті ғыл тұқарыда көлге фотографым дәбетім. Бәм хоббим хөбілер жарығым. О кәттін жекенеге хем бір кейе саморазвитиеден барды, кейе хайдын надо, хем бір как личность, как работник, как предприниматель, оно тух тибети, нехлекке тух, хугой, онна жоңға туғалақ, уруднар, ағам әдерін тухарынар тухтереті. Нужно быть полезным обществу для людей. Оно төбер ол бар еді, олеген, оны ханамын жоңға тухалақ болар тух бар ағылық қохабейден мен. Потом тұқойдан бірім бұл общественное бәне, да, көтекте, орын қоғыз көтекні ханры хүддәғаты, оны тұқойдамын вкратце атак историята бұл. Вкратце көсәдақ біне 2-10 хетті ғылттан проекта халан хрибуту. После 3 лет активной работы, после 3 лет неудач декахепта, юсыл бар биде болграны по молодежной политике кытамын ылбыптым. Намиха күскеме болбуттыра мен жекергенем, нехилек бахалга Егор Гентевич, улус главата Михаил Михайлович софинансирование на комлехеннер участок береннер хаяннар поддержкалатлар. Ол ehen лохон бары үлебит дем болар боллага де, чугейтен ситихи болла. Ата, конечно, хамы көмө бир болмот мен же кергеним, ағам, ием, қарамынығыдан поддержкаларында. Вот, жаннук. Онтен бұл әлбәқ оғылаққын, әлбәқ оғылақы яғынды, оны бұл жек әргеннен үліғін қамнасқын қайда жөрі тұтаған күндәғі распорядок деп қажа. Оны қағаз беде жек әргенге по графику барады де. Барты білеменен. По неделям олық кем қамнатуға хәттері барда де, оны нар чахи көрәхені. Оксандық болатты дағала жоңы де. Оннықтан. Кейхінені ме бағалар, конечно. Әдді тұрағы? Әдді уже Дорогая беске девять, ты сейчас как-то морозовый, он это кихатон, метон, кем хаскот ярнатон. Это кихат вот, конечно, де, гнаю юля влади, вот, биха хлобор, блин, график под бо ваникина уже с четверга по воскресенье болон олох график молода, биха выходной понедельник, вторник, среда. Ети никак ты хаире вид график. Окна якын жалаларды куралар бери алыйын. Ол быйгар тукупна фотографиямны лебен хаибын олен бастан рахамайда. Тукуду план халбыда. Олох выходной хок планбыда. Кие канты халаяр. Ол быйгар жекергенен оголорун осколан дисадын. Де киентик нагрузканар кие халаяр. Потом ты своевая хембир, конечно, по графике килерем мирян. Там болықтақ күрдік, да? Айықты жасын енақана. Атақ ол бұйыр темен кеге ғыненіді ден тапталақ желата бар болуынады. Мұқылы бұр ғыненарым ден тапталақ желан ден сүйребен, онына ғынен аван көтек. Кеге сүйрдіғана кнактық расслабляется, онына для здоровья на чугей бакты де. Мен үйнен жүріктім түмі хүс сылым болды.
хин караландааны любитель, да? Қанны үйрәбен? Любитель, да, жүребен. Утан залынан 2 жыл хүрбүтүм, потом бу былырынтан 1 жыл залда кетпей колокта хажы хүрбүтүм кызостада. Ана бу бастыкалахан ситихинген эмекеңе полис колода де проект болбута де. Мен хүрәргә олымны хүрәне шүдек ситихиленен 5 километрга бастан келбедим. Орента хаджа сүрәһән күгөн алох хажыга ябит. Кихи здоровье насыщение кислородом, во-первых, он кихи характера, он закаляется, кихи закаляется. И кихи лоугар, он вообще минханабар анрыктык жаяр эти, закалка болар. И психологическая, и как личность. Кихи тымныттан дағаны кихи куттамат халлабак болар. Бейін градусқа таққан 4 градус сываска үйір. Бейін де болым, бейін 5 де болым тағыжы үйрәр едебет. Вот оннук, мен ханабар кычык ахадох кибетин скалкалым надо. Не обязательно вот спортом, да, любимым делом холбурди, кемера бултур балыктыр, да, де холбур вот. Он на то мен точакави мен оны бир урут хөвлөр жарагым полевой стрельбада киринча 12 жылдан полевой стрельбанын жарыктамыдым. Потом оголонон хаян уже ты конечно чуйчен нар огодугар юлайдик болнага де чөтел тохту бүчөбүтүм. Потом же билгенине онупмазарны блайдан ребин оголорумнардан. Hep onta çabalanı en bu ofsenen ederlerdağı en onna bu ederdiğince ona ıstagan yakka hep bildiler bulak bitçe onna bilgin en turkar Олог атын киеген ду. Олог атын киебет, сажы дэвет. Тугун мулар иппетче ханегыны? Барата. Мен Олог ыркуын тенятахпен Олог атын киеген. Даже ханскау көдөрүп. Айдын халалын. Наха, турктан айдын халалын характер даганы урут Олог атын бара ого болак битти. Яна Олог эреккей ди. Аха билген калганы бак кии. Аптанын бак калганы Олог көрбүк кие киене дүрдө болар. Кия комне хәрдә була, бартын сыналыр да булар, ди. Кия по возрасту болар, я. Ну, к лучшему, конечно. Это Сержана, бу бани билетин тугунан хырдыды. Кара онна бу акцияларда кыты, льготаларда кыты, ол тугунан кепсенди. Bu общественный банник бәйті сразу за раз 10-15 кие кирер. Онан таққан хынянан баралар. Онан бұл токудан да хотоки қаби бұл мені үксәм клиентлерім, посетительдерім, пенсионердар, многодетныйдар, инвалидтар, бақпаябиттер. Мен бұл жакаджак бұл сфераға, социальный сфераға ләмін жоны білдім. Үксәң ағар инвалидтар әбиттер. Бұл еген ол нолоран бу инвалидтарга, многодетныйдарга, школьниктарга скидкалаахтаахпын, льготалардаахпын. Это, блин, конечно, сыны дютурар, онтон ол доголар скидка бар, льгота, онна на школьниктарга оголорго басхо. То хами мен онын кайыбын. Хоть где-то басхо де. Поддержка. То не он тянет социальная сфера. Когда хочет что-то льгота, где-то басхо бар было надо. Не все же ради денег, да? Те он бу эрелери кытта договор төспитем булырын. Она ойга тёт семьяны многодетные, малоимущие, кычык нуждающие семьялары га басхо сумнары ден. Вот, ига тётте. Вот, бәм деген вкладпын картакта болар келерем де хата ханабын. Вот. Ну пладе. Hep ondan en hanağır olsaynan bu olaqqa bizneska da boldun. Qayda qaçısı balaq gördük heti hilaq bolari. Karakterda, küste hanalaq, ona kartak наглайды олаққа әп. Адам нері, конечно, де. Это бұл характердақ келе. Настырный бұл оққанада, пробивной бұл оққанада, оны человеческое отношение келе. Тоқ барадық үлеттен тақар, кейе сырыдықтан тақар, оны басты қанада, кейіне үлеттен қолабыр кемере ұдарып көмнехер болдыға де. Қараттан үлі қанада, ағардас советами, да, направлениями де. Олеген кейе бәті мехна бартын. Главное характер, он желание. Я хочу этим заниматься, мне надо дед, да? Он надо кияха. Вот то, что семя зародилось в голове, да, оно
кихе холобур сайнарын кыжык хорожоно холобур орани хеннер аңар холгу тохталалар дия. Хокта булмы хок яна да булга коммунистер бакаки хамнук. Бакаки хинамнук дан көрөбүн. Оно тиһәдә кайыр болганында канса бер Канада. Холобурча эпидем курдук. Мен үсел бу проекта экспедимне, ну хорохтар кәлләре. Мен эбидем болла 1-2 елдан табылда тоже барган киһемәдә елләр зичем, да? Аны дигән мен эми йөрәбен дигән бу үс сылбар ылбар йөрәбен холбар бастыгы 2 сылбар сидәдә хох вопростар мен бак болактыр ди. Оннупын хылайы холбар сити хәммен анализируй дамын такой дамы токы җехо хабити опатаган düşüye бит манны кәләр хылга манны сити хем манны кәҗек финансирование мәртөх табит кәҗектен комиссия туго хәбләбәтәгәй кәҗек онны кәбиттен анализируйдан кәләр хылга тупсаран хылай тупсан я Канада. Аттову бат диде чагына битте холбар конечный итогын результаты я кабинеттәх. Да вот, я навар пробивной характер, пробивной хаос было Канада. Он сразу не отпускать руки. Это было это все брахтан Диме Канада. Всему свое время делали. Вот, Олеген, этот предприниматель Блиген холбер позже случае ведь яптан багарабын блин кеме багада. Бегенге временде мен халы дакпына кырада сумбалатлар, жене такка Блиген холбер икеги такка комбасы молоди холбер ди. Сендер занятости болон эти социальные соцконтракты, ген чебасы молоди хлай Даниэль, он ханеген естественно. О, бин биреме бер аны хохайден ди, нахачи ди холбер жонга утары кеме багада блине программа, оно Просто надо работать, да? Бумага все стерпит, дигненде, он реально улелен багарафки хан шанс. Нахачугай, нахабар те соцконтрактор иген жекер генге иген анрык бюджетка анрыкеме блоктагын. Вот. Сәбәнтенейдәккә бу каупсайнан үләгәрдә боллун, эйген сетихигә үддүккә бу хаңаттан хаңаны оңран һәргә эйген тох кыныттырый. Это наш вопрос. Ради киги рекотеп петти, постакла очерен жекергенин де мен кәденим ием агам, мен оғларым, онна товарыстарым, поддержкалы товарыстарым. Ну, их немного, их мало, но они есть, да. Он самое главное, как бу үлетимге ден Джон мақтала. Эден нахада вдохновляйдыр. Көп караки ханада де, бу холобыр те книга пожеланий бар, да, оны хара алып бутын хорту хары пожеланияларын хурелдар. Оны кие ага хайюре, каджик бу общество тухала хайпен, каджик это приятно. Де это видите, мараны потом нужно быть полезным обществу, да? Он как-то свой вклад несла, и люди как-то просто туларнан нахажили курали харет, каджик Джон Чебайда ханила хирабара бит два в одном. Ханилар капсидалар, хуналар, траналар, хагерсиен, де хагерс, селехен. То вот самое главное, Ханабар, ответ, положительный ответ своих дел, результат. Вот. Ну, она вдохновляет сигнал, не зря все это было, где? Вот. Ну, я мам даны юрендер хайыллар. Жан юрер. Вот. Кранада кеха. Не кеха он хакранаде. Жан мақтала юрер катедику. Нахачудик истин кесети болла сижада. Спасибо. Кабуйла тигер сәдүдүк стихилери, элбрак үгүс макталлар клиентлары, уна сайта турун, үйне турун. Спасибо, я хаме чубай, маннык интересней жану де, эме кихолога арас де, кихолога арас, кихи жарактанара эме элбрак рахнын жарактана жанарбак болактыр де. Батта, олин маманы жанару жонга билегинерер гитеме интереснен бай де. Ото бу кепсетиттен үгүс кераңаттар бәягатыгар эме үчүгөй түмүктер оңстуу көп боло денерене бит, онна кырсырка деди.